vjerodostojnog predaja koja beležimo imam Buhari, imam Muslim, taro Ebu Zer, kajek divjalo Ebu Zer radijallahu ta'ala, ko Rasul alaihi salam le pučla, ja Rasulallah, savitanju dija, angluni džamija ki dunja vazdimi ili basa gradimi. To jest, savoj tam angluno temeli taro Allahe soro čerki puv ja Rasulallah. Po Peygamber alaihi salatu wassalam vakerga Mescidul Haram, to jest Kaaba. Thumme ey ya Resulallah, apali Kaaba savoj tamo aver ya Resulallah. Po Peygamberi vakerga odvajtano Bejtul Maqdis, to jest o Mescidul Aqsa. Apalo da je Buzer pučla, vakem bejnehuma, ako bor vreme i simaška ola duj, to jest ko bor vremena kla, taro gradiba Kaaba koro, džiko vreme džina vas diape o Mescidul Aqsa, o Peygamberi vakerga 40 sene. Saram da beš tani razlika maškare Kaaba taj o Mescidul Aqsa. Ema klasika mingi samo jek, ko bori bitno ko dini islami akaja džamija, a jarso dikaja, ko purani pa lakoro taro diveke da ojki dunja vas diape ili basa gradisali. Lakere temelja islamska nime silen ihtilafi ulavena peko mišljenje ko čija o temeli taro Mescidul Aqsa. Buti tano kolaso i ta neko mišljenje kao temeli taro Mescidul Aqsa čija, isto sa su čijahem i Kaaba o Adem alaihi salam. Pa vakerena, ako dikea dural dan Kaaba, hem ako dikea o Mescidul Aqsa, ola duji silen slična oblikija, samo su o Mescidul Aqsa i tano pobaro, hem pobuvlo, ako obliko lenduro i tano isto kockasto. I si da predaje kaj Ademeseri čave odlapalo su strevisari kipu, raširisari, kaj tano dolaso vas dinge, a u islamska nimja vakerena o temeli, sare kabako, sataro Mescidul Aqsa, kujahem vas dinga o Ademi alihi salatu wassalam, a palo doa o vazdi balakoro, tamo halileni palo Sulejmani alihi salatu wassalam. O Sulejmanu doa ova vas dinga znači, sad su o Ibrahimi vas dinga o zidja i kabakere, ko ista odla temelja kola čiga o Ademi alihi salam, ista jarda o Sulejmani alihi salam vas dela o zidja taro Mescidul Aqsa, ko isto temeli kola vas dinga o Ademi alihi salatu wassalam. Makino Peygamberi alihi salatu wassalam kojeg predaja Ana Sulejmane se'ela Allahu thalase. Čači paso o Sulejmani rodinja trin pučataro Allahi. Fa'atahu thnetejn. Pa odma Allah duj pučataro dva trin dinjane. Znači o Sulejmani rodela trin pučataro Allah, a bo Allahi odma ko momenti delle duj pučataro. Rodela taro Allahi o Sulejmani vlast, mulk, barvalipa, koja niko nikad pari neste ki dunja nakao velbe. Pa Allah je odva deni. Meni penjadoj tano kao Sulejmani alihi salam, sinele hem barvalipa, sinele hem vlast, sinele se pokorna, džinja poslušna, lese puti kerge, vejtani vlast koja niko palo leste nikad nakao velbe. Rodinja o Sulejmani el hukm, hikmeti, mudrost ili pa ispravno te sudini ko narodo, ama samo sudiba koja niko paloleste nikad više sa ko naka dobini. Hem o Allahi dingjale sa ko hikmeti, hem sa ko sudiba. Kad bi o Sulejmani nešto sudini sa Allah ki predaja, lesoro sudiba bi poklopini pe sudiba, taro Allahi azza wa jel subhanallah. Hem trito buti koja rodela o Sulejmani, palo su vas dela o Mescidul Aqsa, palo su završinje džamija, rodela taro Allahi azza wa jel. Kogod ka velika kaja džamija, hemano late ka kildin, latar mate i klon, osim ti klon sa keda ko dive le olesiri daj bijani.
to jest čistotaro harami, čistotaro junahi. Pakirino peygamberi alaihi salam kawakeri amena dinama ili doa kerawa ko Allahi wa Allah te dellemo doja trito gutisoro diataro Allahi azza wa jalla. Kad kerawa pelafi taro kwa mesjidi kawa kaya jamia taro mesjidul aqsa neli wallahi ole pominle ko Kur'ani pominle ama pominle zajedno neli ekabaya o mesjidul haram ama pominle ki ek verzija većane nego li su pomine Ekaba. No Allah azza wa jalla i suratul Isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Hvala ko alhamdimo, uzvišimo, kova pirero bo, i gargjata u mesjidul harami, kojeg divimi era čakoro, tari Mekanevi, ko mesjidul Aqsa u Jerusalimi, kasiri okolina, kergamla tovel bereket. Şunu sad pomino Allah azza wa jalla u mesjidul Aqsa, u Jerusalim, ki samo kova pomine puna kasiri okolina kergam te ovel bereketi. To jest, dingjam te ovel bereketi, kodoja džamija hem sa su situ javolate, bereketi te ovel. A isto akavao Allah i napomini, baš je Meka, neli. Penjardoi tano, neli, e doa tamo Ibrahimi, uli se bepi, kada ki doa rodingja, to ovel znači bereketi mi, e Meka, neli. A e doa tamo peygamberi alaihi salatu wassalam, e doa to bereketi mi, e Medina. Ama o bereketi baš o mesjidul Aqsa, o Allahi direktno u pesta nukela ko doa tan, hem trujalo doa tano te kaj tano znači o mesjidul Aqsa ani Palestina. Sad su akeri ibn Kesir, bereketi ko hajbe, bereketi ko plodija, bereketi ako voće, bereketi ko povrće, bereketi ko dini, bereketi ko životu, hem bereketi ko saja verbuća, subhanallah. Hem dike na dva narodu sad živini, iako i tamo mučimo, gazimo, ponižimo, pederev tavar dežberš, na njega dva bereketimo životu, subhanallah. Hem akero peygamberi alaihi salam ko hadisi ko beležinu imam Bukhari, o imam Muslim i javeramu hadisija, akero peygamberi alaihi salam, la rihale, na ne putuiba, na ne dozvolimo manušete putuini, sebe tu ibadeti, sebe pine sami džamija, bilo kaj ko svetom, osim ko trim džamije nebi. Mesjidul Haram, ki Kaaba, peygambere sir alaihi salatu wassalam džamija, eme tritoj pomini, Mesjidul Aqsa koja često i stalno muslimanja, nažalost, bistrena. A bistrena se bepeja kaj šajna džanen olakini vrednost en kobor ojko islami vredini. Pa i dozvolimo samo kakava trin džamijo manušte putuini, jer kerva telafi se bepi u ibadeti. Nigde ale. Di ključuži džamija kiputska, samo se podaga džavte plajna. Na ne dozvolimo. Sebe ku ibadeti te džaku je tan, hem te smatri nekaj tamo poška bunti klajnimo ki tiri džamija. Osim kwa kala tri. Na kerava afia kala. Manuša soj ko sekte kaj sana džana ibadeta Allah sa zaođeli te černi. Ave manili ko rivajeti agja pazina. Subhanallah, peygamberi sama kelja ne dozvolimo manušete putuini, sebe ku ibadeti osim kwa kala tri džamija. Mesjidul Haram, Kaaba, Mesjidul Nebevi, peygamberi sip džamija, hem Mesjidul Aqsa ani Palestina. Sada con essa le rivayeti andavo sudnjo dive e Kaaba peravdika ovel. A je peygamberi siri džamija čučika čovel. Hem kolesturo boro ka nastaninem pe razna hajvanja, subhanallah. A, baš o Mesjidul Aqsa, u peygamberi kavakeri oitani ardul menšeri wa mahšeri. Ardul menšeri wa mahšeri. Oitani pruv evas di basiri
hem puv prema lokoja svako jek insani ka sigari teđal, ke da vas dimo taro kaburi kao vel subhanallah. Vajtano Mešćidul Aksa. Mešćidul Aksa. Odajtani puv, kajtani objavi me gotovo, skoro, sao kitabija ki dunja. Odajtano than, ko asine kibla taro sao pejgamberija. Odajtano than, kao pejgamberi alaihi salam sar imami klaningya sai pejgamberenge. Odajtano than, anguni kibla e muslimanenge ko islami subhanallah. O pejgamberi e muslimanja o ashabija ko doa vreme, ko anguno vreme taro dini, tari Medina, i rinena pe dešušovi i dešekta masekja premalo Mešćidul Aksa, koja i ne znači anguni kibla ko dini. Odvajtano than, ko avredini baš od duše lupinda namazija, povredno tavoja građa nije insanite kaldini. Odvajtano than, ko te kao velmuklo o Isa alaihi salam. Odvajtano than, ko te kao velmudar di e vojska taro je džuđe međuđ. Odvajtano than, havalen mu bareko than. Ko te ko kraja sa odva than ka iranipe, odvajtano Jerusalim, to jest o Šam, kvajtano ko bud prilike pomimo taro Resuli alaihi salatu wassalam. Odvajtano havalen posebno than kutat sine vas diva maro pejgamberu Muhammedi alaihi salam, džiko piro gospodari ko Allah imeli vašo Israhe Mirađ keraja lafi, nasine odma direktno vas divo tari Mekka, nego kotar taro Mešćidul Aksa, subhanallah. Pa kad taro manuš valente razumini ko bori bitno hem važno kava Mešćidi e muslimanenge ko islami, hem akva dela men do znanja, hem si kavija men, kaj tamo doa than, sveto than. Kaj tamo akava than, sveto than, kedo Musa vaker ja pirena rodose, ja qavmi dhulul ardal muqaddasa, o miru narodo, kuventu men, ani sveto puvki mubareko puv neni. Lajtane buča, kova mora svakojeg muslimani te džanel, car su džanel, bud buča taro Mešćidul Haram, tari Mekka, car su džanel taro Mešćidul Nebevi, ani Medina, taro Rasule Selali Islam džamija, borđi sijam te džana, heme vrednost taro Mešćidul Aksa, kola ke muslimanja dan danas dena piro životo ki dunja. Sad so sikava nedja mareć havel, kaj e Kaaba tanja mari kibla, kaj je pejgamberi sire alaihi salam džamija, Allah te o pejgamberi paru mojemo tebu ta sahabija pašlona. Borđi sijam, amare čaven da te sikava, hem baši Palestina, hem bašo Mešćidul Aksa, kao Ibrahimi alaihi salam, hijra kergani Palestina, kaj o Allahi azza wa jelle, naredin ja bašo Lut alaihi salam, te džalama kaja mubareko puv, ne bili te spasine upetari kazna koja u Allah mukla upravo lesoro narodo. Moram rečaven te sikava, kao Davud alaihi salam, ani Palestina živija, hemani late piro mihrabi, vazdingja ili than, koja kerja bašo ibadeti. Moram rečaven te sikava, kao Sulejmani sine od ovakva vladija ko celo sveto, baštari Palestina, baštari Palestina. Moram reći avente sikava, kao kja priča, kao kva kasas, kao kva keriba lafi taro čirja, a vela menge baštari Palestina. Moram reći avente sikava, kaj tamo diabolina od han taro čirja, baški Palestina. Morate sikava, kaj amare čaven, kaj o Kuds si o mihrabi anlate taro Zekerija alaihi salam. Morate sikava amare čaven, kaj ani Palestina, de singepehem but muđize. Je taro dola, kaj kilate bijandilo, o Isa alaihi salam, taridai Merjem,
kola nikad nijek muč na takim ja. Moramo reći si kava, kaj ki Palestina, tano o Isa alaihi salam vas dimo kova momenti keda o Jahudije mangle o lete mudaren, hem ko krsto tulavem. Moramo reći si kava, kaj ki Palestina, enerjemake, si ne naredimo, tega nikada najslabo si nekada nahinela nisa o takati, nisa vi snaga, pa no so bijanja o evladi, te avel de cocaș, zoravota de palma, lete tresini, au prolate de peren, sveja taze, hurme subhanallah. Mora mare čamente si kava, kaj tanodoa tan kote o Isa alaihi salam kamudari edejale. Mora mare čamente si kava, kaj o teko doa tan, desingepe budbuča, je kolendar tanoso, Emo Davud alaihi salam sarterno mudar gja eđalute ema gjahar ulo lakoro kralji ili pa lakoro vladari. Morate džana budbuča tari Palestina. Ki late budbuča desingepe subhanallah. An late ki Palestina desingepe razna muđize. Hem so sa o Allah nasikavja. Ali so se aver osim kaj ta niso sveto puv muslimaninge. Kad Ezekerija jurije emangelete mudaren ova ni šuma našla. O kaš pravdilo ne bilo Zekerija andrete puvel o kaš garav gjale subhanallah. Razmoja vera buča kod ovam bareko tan desingepe. Odvajtano tan ko Allahi pominne a u Kur'ani, a ujedno spojile javere sveta kamenca. Ki penđardi sura o Allahi kavačeri, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaytun, dela sovelo Allahi puma, dala sovliki smokva hem ki maslina. Wa puri sinin, hem ko brego e sinajsko. Wa hazal beledil amin, hem koja kava sigurno grado. So značina kava, kjer Abdullah ibn Abbas, smokvatano o Šam, maslina si je Palestina, Sinajsko gora, obregotano Sinajtano tan, koto Allahi lafi Musa kerja. A sigurno grad, tani Meka. Mutane javera događaja, kola ki Palestina desingepe, doa si kaja menge samo ko govori znači o Kuds bitno vredno muslimanenge. Pala kava šejka razumina so se doa narodu duri trpini, bari nepravda, zulumi, žrtvujni piro evladi, piro mali, piro hayati, sasu i sine, samo te braninen o Mesdžidul Aksa o Kuds. Pa ako našti ništa te kera, barem olen ki dova te pomina, wallahi len te pomoži, wallahi olen kodim te zorar keri, wallahi azza wa jalla okola sojtane nepravednu mudar deki pestica šehidja te primi, okola so açile, Allahe molina, olen takatim saborite del, Allahe molina, te zorar keri muslimanen ko celo svetom te del pobeda, te oven slobodno muslimanja kaj god to velim te živine.